Mawuyonabi spread the word. Yo, come here, I do. Mawuyonabi. Esse simbio meu, mas life. Wako matu mawuyo. Eko basini. Kusumi ne engem. Ne mawuyo chane eto. Sepi adesa. Lo mula principlo. Como condizione la. Oye kama ebiyo nane. Wanya bebe na omo. Engala kwa shie hamu. Alunya manu pale tu. Lo biosu. Kwa solipe wa Jésus. Lo modoe. Kawo ye Bible mo we. No isi no imi ye. Kawo ye peno mo makotesi one. Ne o kase ni me. Kojomi ma. Nyabio na o. O kanine Yesu tuo me o. Ani ba. Lo ma ebiyo na nsia pesika. Wanya bebe no bi o. Bena cho yo na ni nivi. E a shema obu. Ma pie de wanya bebe no. Lo ya so. Wanuncho Yesu wanamusi. Oya ni onyam ke odromi ohi. Muna hu ocho wotanya no. Kune oya huta. Ne okawo obi mume wademiyo. Mumukurunkurun inyambo. Oyoma ncheda na busahe buosi. Lumu na ye koyi obi. Ke womi ke pami. Ke diblimi yo. Nga Jesus nazinu obi amiyo. Iwonyefu. Manche kurunkurun botumunyu. Obi mume pedi na mabutuwe. Wanamusi kenye munde ke anano. Modeke amen yenu yo. Amen. Hallelujah. Amen. 10 Moses 18:5. 10 Moses 18:5. Moses womi 18. Enyimaka paanyo. Mi babi enu iadolo. Yenyimi ka oyahe moba manu agehe. Ka oyahe mansi manu agehe. Amado ke umawo oyeli ongehiye. Ne kapeta lo kapeta onyusewe. Ka ogbotwe no wi oyeli. Ogbotwe ne nyuse kapeta amiwo. O masi obi ma work all right. Lo mau ejamine wane jayo wa manwa ji Bible. Wa manwa chapi osofo ji wa manwa. Se wa manwa ji Bible. Na ke osofo ne eyemi. Ne ke chon asafo wo bi o meni. Ne eke paka me baha Kristo. Lo manwa ji Bible. Emine wa yo nwana adokwale bene mawugazane ajale tutuntu. Lo bene ngejika imani ko batu basimi ehemuni. Basimi ya pio none mau eto. Ne lejimla ne kebemla femla ne engemau jamiu emi. Elaka bene mau mato basimi yo. Genesis chapter 1 verse 21. Eto basimi ha poto ke eyo. Adum ke eyo. Gabi okita nyuma be. Genesis chapter 1 verse 27.
eto gbasimi ha nyumuke eyo neji adake hawa jabi okita nyumabe lu ne yino neji Mose womi kekrekre no ebabe ne Mose womi neji enyo 20 verse 1 logoji mo ba okita nyuma ne ke ha Mose na ke paka Israel momi bene engeji no le lo gbasimi jimla ne mawu ewu ne Bible emi kekle ejaka edeke ehika nyimuno kake ne ensi mala he pialo ne esale janede ne awoyo kebata nyumuhi lo basimi jima umla ni koma yamunyu tuke akagbasimi ye yowe obua osisio he mobiona kado godo janye lapa ni ne Yesu tumunyu yoko ne ensi ne nyumun yono ehunogbo lo ne hunogbo e abadika awonyu iwo ke ha esinonyu lo farasi bi wa bi Yesu ke ho ke jaji gbasi mi o nyumu paago ne mekra gbo da si yo kake no lo ko jobi ligbino ko bate gbogbo ensin ko bate gbogbo ensin no paago do mo ati mi ni ma wo iwo ne Yesu de meke nyeli ma mi o menyeto ligbine gbogbo e mate sin o ma pe ka yo we bofo yi ne wa be yo mo lori ne Yesu de yino re se agala ka pofo Yesu ne ke Yesu ke akegbasi ni ye yowe Yesu de weja ko jobi nge ka okingonya maforo Hebrews 13:4 Hebrews 13:4 gbasi mi jina ka akojo ne ko ye 4 amabu 4 ka opun amabu 4 ko ye Matthew chapter 19 verse 1 to 6 o Yesu ke si o nene anukecha ne gigbasi mi o no mloko bene bone echoba emi lo bafe bana acho achale o no ko be bone echobi lo ye ni bi ke ogbasi mi de ongo yuo bene mojo sumu o pe yuo yakayaka o ya ngbe yuo ege blomi yuo ya kwa ni mo nge blomi yo kojo mi nge o be yuo ya se blo bene ngaji ke o jama u fine ne oye ogbasi mi o fine ne oyi foge lejo ama ambo blodo oya hiyowe ko ya su hiyowe yo o ma ple bofo ne bofo nweyo berega jino ne se si abone lo ke moji o ne o nge yo nge zuba no no leo aba kojo ogbasi mi o lo etumanu kwale lo maude to gbasi mi o e hamla ge he ne amaka nweyo se mu ne no wa ba play ne ne wasu wa ge pe waye ne maude Bible kemini. Why can I attend Moses 18 verse number 5 for? Mlaine iwonyi. Ka bronyane ituhanyo. Nye ano pepepe. Ke nye peja. Nye imanawa mi. Imiji yao. Imiji mawu. Hallelujah. Amen. Munyu simple de tumone. Garajo galo jo imanawa mi yo. Mawu emla. Ke bronya to mi yo. Wamaye no alopija yin lo koko beno yeyo le mafoka o Psalm 11 verse 3 no yesane ne maba lo mauto gbasi mi ne gbasi mi o he ne gbasi mi o asan yonge ne eplo gba nge ma won ba mi o ima no bado me no gbasi mi ba pe enyo anga yiwe ni chunge we kuo mi na nga ni chunge sore chumo mi eple enyo eno hane edwabawa lo na edwabawa wa ne sika no akagepe lo ebaka ne akono ge wo hawo ke odese ma yiwo ke o ma nwole o eke wa nyi bo ko ne ma otunye yeni nyumu onwu ke isu ne ma yusu wo bo lo koji ma ya tun o yeni mejo sika be na akono le wo hawo lo so le tun no ne bata we kuo emi no hiyo e ma ple kojomi nye ba wo ngami ne ne gbasi ni be wadi no de ma wo de osofo ko ke gbasi mi e di tumi o e pe eno ene ma wo bi o na iba ma ba gbe Bible mi ke hambo ne so le tun no ne nye wo ke batai ne ne gbasi mi e dwawa 100 million 90 million ne wa nye iwo ni wa tun ne wa ga juma ko jojo eju e o
nyeje kaje eni Mawuyonabi pe ko ge so le chumie e ga aseni chumi ne ibe pe hundo bene Mawutolo jani mapie e kem lai ni woni keblo nya ni to hanyu nyi ya no pepe kanye pende nyi manna wami e bi mawu le mawu ko de woke e kemini Psalm 11 verse material. Bemine mlagbo. Bemine nyegbe mla ne awonyi o. Ne bronya to mi papa be hu. Ne ma bronya to mi ne ke akamo yi wo hu nyembe yi o. Mini dalo manye mape. Ne mna ge so le ntwo ne ma pre dali kula ni ma ala. Ituma no kwale munyu simple. Verse lejono. Bemine mlagbo. Bemine se fo ngbe ma mla he. Ne bronya to mi papa be hu. Ne ma bronya to papa na ke mo yi wo hu nyembe yi o. Mini dalo manye mape. Dali na ge so le ntwo ne ma wo abeno ko nyi machu na ma ala. Alo ma wo be ne nyenge damisane ye. Nyina sika ke yo eni chumulo. Nyina sika ke yo eni chu. Nyene ko atu yo eni o. 100 million. 150 million. Bene engeji no ne. Lo ehane awi yo yi. Se yo eni chumi o. Bene pene wakona no e ya ke o chuwe yo eni ma ala. Lo eno joma u bojo eni chumi o me kula ne sika e gbawe. Bene engeji no ne. Hallelujah. Amen. Ibobe Deuteronomy 23:2. Mawu emlake bloyatum. Wa bene ege ha. Lo mawu elekaka otuwe yiwo heni. No okay yiwo ngapo me na ne bi ajemi o. Ache dukun adwoma bi. Na ache yiwo ke adwoma yo. Na ache ochoke adwoma papa. Lo ke ablanu ete lo mo. Ache me adwoma premaku. Ne nyima ya lami. Eno ejo yo eni tumi o. Mawu egbojo plan ebasi ibobe ake wansi di moyo kolio ideo ake wansi di moyo nini ji klaji kan bicho emadeke yenyeche bami wansi di mawo ye bi ohanwo ko ke wansi di ohale ne esole ne keke ye bi owode ni afo ni nye opo pe ejo gba no hanyi keke nye echo se ege wo pe kan ja adwa yiwo 150 million 70 million lokoji iwo ehimacho ngema wo ngami ebeja matumbo ma wo mu bible kemini Why can I have Moses 23 verse number 2 yanko ke nyumuke yo chuwe gbasim kusumi ke nyumuke yo ayachuwe gbasimi emi kusumi ne afobio Bino be brone futu oyawe mami bio me akpemi kokoko. Bino be brone cheka ama ubi me akpemi he. Ari ngonya. Jai. Yo, e 20 sore chumi na de. Sore chumi adwuma bi mama abe. Age. Iwo fo we pago atwe heni abe sore chumi. Age fe. Bro chale join. Se bro yowe paradise wo. Ma ubi me na amabo agele join. Adwuma yo, ka adwuma nyumu, ka adwuma bi omo abe le joya. Nekama ule no ne yo eni tue be ga edoma walo e bojo nkura wa ebe ne ke bojo mi ha Deuteronomy 22:28 e bojo nkura e be ke bojo mi yo wa ebe ne ke ha sika wange enyu wange sikachu no wange sikahiyo lo ke owo wa Ghana wansi di koinsiyo Oye, koinsiyon esiyokura ke biye white ne emiyonge yellow. Lo emi yellow edwa wafe white one egwe ke biyo. Lo yellow ya pio sikachu ne white ya pio sikahiyo. Benenge jino ne. Lo wanemena isiblema sikako nge achale tro kona enge white benenge jino ne. Lo ke oya togo blo Wage sikako ache kponu. Jema kponu no. Kona enge yellow. Lo sika ihe kola enjo. Yellow ka ke white kake. Blo sikachu edwa wa. Pe sika hiyo. Lo nema usume. Ne yo eni tumi edwa ne wa. Ne ka chuwa yo eni. No ama ala. No ama dema oke. No ofo yo eni tumi sika no ne edwa wa. Eno he no anyo yo eni no achu. No ba pia ma oge yo. Ebojo nkura. Neke agowo sika chu kemoyu sa o sika hiyo kemoyu bene pene eluakowa
Kei ngonya wa Bible ekemini. 5 Moses 22 verse 28 ke nyumuko na yomiyone abiwe esi ke nyumuko enayo ne sade ebiesi loko engone pereja ne enula kanyane ekala na bomi ne ekega nyega diblim by force ba ne abanumeo ne anumeo nyumuone o yomiyo cha sika hiyo nyimi enu edeke ahayo eche sika chu se ekemino sika hiyo 50 seconds yinyimre enu neji yoseni jema sika ache yoseni ne ane engoyo ne ka o jema sika ke ha onya chepe omoyo ejaka epunle ejaka opuiwo ekongbe yo no eke asi emagbo okongbe iwo eke atabene omagbo chona ne ade igbobe ake sika na ake ha osofo debi ake osofo henehi sika no pembi chena ke ha adaga chi osofo mini osofo ge pege gba mi hallelujah amen igbobe Deuteronomy 23:17 ka ochuwe iwo heni no ge mawo jayo wa ene nge lo mawo bodo iwo eni tumi mi sika be kula one 50 seconds one ka he go de opuo bro no okay iwo ya bo adwama bro edo bi cheo na ma charge mo 50 seconds one bele gaji lo ne seka oya straight no anawo nga cheka ye nga che isu ne ba ngo Deborah isu ne ba ngo Mata lo mini ji eni tumi nya aka ne opuo iwo lo ko ji wo ya asana agbodo ho kula ne onye no wo no wo iwo daji ma wo bla seka oya twa iwo momo lo ko ji hoba na aka he mo sika hiyo ago mo sika tu gode eka ekri amo sika hiyo 50 seconds na ango ekekene oyiwo mu bere ma opi anyi no ne eminejo eka ewo mlako ne mi de 5 Moses 23 verse number 17 yenko ke nyenga maujayo ke wanga mauja Israel no kokope yaholo memba kokko insore tu ne epre adwama nyumujio yojio diana hu hallelujah amen bini ne de yino ibope ne ma usumi adwama pilo ne gbodo yo eri tumi omi o kone wanye ne wango ni ibope sika me na ke ha biche alosofo biche lo ke o ke ha biche pe akon wo iwo alo bijan lo ko atuyo eni nga biche ke binyi mo pe nga ma ngba mi o ye cho ne sa o mo iwo so le tu no ni ya pio ne aha bi tipaye aha moto ahi roba dua nge so le tu mo mi o ipope kotesi ni ima ni ko ba e Bible abi no ye yo eni na tu kula ka osofo nyangendo wana kake osofo nyabe ipope wa ye enyone Deuteronomy and 2 Moses 22 verse number 16. 2 Moses 22 verse number 16. Wanakake neke awo sikake ha bi cheke binyi acha yosedi ne omoyo ko wo pa ocho ne ma wode gina ole la atumo yo eni ga bi cheke binyi awem ne weku ne hinsi na ga tumo yo eni o yiwo enyema sekeche mase enyo nyumu echema seke enyema se enyo weku ewiye ne ekpeo na tumo yo eni keke ocho bene engeji lole se muneno waba chaka lokwe agbenyango ngachengo osofo ke epie enonge so ntumu no sofo ma no kre epie bi no wanya cheko pe no bi keke ewo gbe no keba ne wo ha eno ana wanya yiwo ma ene watu na adwama dwe kodomba Bible kemini 2 Moses 22 verse 16 yenko ke nokomlo yomiyoko ne ekelewo ka onundoko bino mlo zage bene echebe do ke awosio ape ni ne enwole o ape yiwo ehni ne omoyiwo seke yomiwo chokwa ke ekelebe nyumuhayo ke yomiwo eyosofo areche echei eyosofo areche echei mawre jo waya mami oke seke yomiwo chokwa ke ekelebe nyumuhayo la bicho ne yo ni peminya sikanga nyumone point ebiode hallelujah amen can you bicho eyenyumu to de ba we bi o ne naka nyumu ne ma ba mu
epe a particular rasta ne epe etrosikula sakola ne bomi o masika e particular wo mi o poku pi ne ma gbo enyache o akpo bi o ne yo nganyumude ne ahie sika akere epu bi o sika nyimu papa yi o kema ngbe yiwo ya na mango kan e wo sika ha enyache o kema ngo yiwo mi no so fo ga pengere yo alo no so fo ngere yo yo mawre yo ibope Deuteronomy 22:13 Deuteronomy 22:13 wale nini mawde kawa na osofo henge mpe emo bi yona eyefo lo ka only pemi ne mo osofo o mango nyake memba menage so retumi o obi mei lo eno ejoka obi e amoyuo esano oleto ne mo ope obronya idewe noko eda motum le kope obi one e atuwo eni o na mo osofo boji biche o obi o ehia 20 million ni maketa esikai ni makya atuni o osofo jekera ni eyiwo ne ka atuwo eni ibobe osofo menye ha kani na mijanuma kaka nyini ne mwa ewu aka na wala pop nye kota onye de nye kenye ka bi me pere nyinga yi sekenu memba ya atuwo eni pe kaka nye ka memba senye bi lo enye brone nye hunye wonye ke womi koko oko oyenga mi no bi yo osofo ha sikago lingo na atu osofo ni che osofo ni che ebi o ya mo yiwo akere mikiri bi yo echi sikago lo che ha ne memba eke bi yo e ha sikago nyango so nyango ho bible kemini why can I have Moses yango 22:13 wani ko wala ka nyumuko yango yeyoko ne bene ekele yawo esumele hu wala ka ni eko e awoyo ka emango se ne ka yo yawo siyo ena ka yo elenyumumo le no e je ke be wo mu ye yi no wa ma ai flo pe na fo etete ka wi awie logo di wa me gawo ga so re tu no kula agbe no yi yesu ma ya Elohio eposane ine bemi ke fun yeyu ono ke yo mi yojile ena yiwo kanike ya wosiyo bene no me pleka ya truth mamla ha jugo no elenyumunga we mumbo ya ejaga enela nga bene ekele yawo eyaka yiwo ne anwo chabi we mi yoyi enye suprini aisikel both pathway na ke woro ne ko se bo klafa lo elenyumu enyaga si wo mi moya ke noko kan jaba mi o yeyu afoli ne awon sanobo hio ke emimwo ne aiflo ke enwo wono pemiligbio ke atun manimelium ake yeyu echekenye neji efoli pijan ake eyosofo debi yo mawrejo ake yeyu efoli je chekenye omune awosano buo ke bi mwo ke atun eka mawe mlaji yo fe yo na dola inflo bro yo de elinyumu bene ngeji no le lo ke apeyiwo awon me best it white nyumu ke yo ma wono ka wona basa na mwo ngai sabi e gele to kan yo veggie no bela inflo ne o info ga ma wonbe se ketika o ke yo ya wosi beno owo oni muchoka ya iwe do rudu onumu kekere choka mbobe ba iwe lenyumu ma oke afia iwo tena gbiye mlane awoge bible mi jido ode bere ngeji no ode lo ma ba na kan yo abapuen na apuen ho Jeremiah 7:23 yo ma ucho Jeremiah ka asie ka ayifuro akopehu aka yo me asa hallelujah amen bere ngeji no ode anya sibi ngewi obi na mlane ofusi benenge jino ne lo akeyiwo efoli ningosano bokea ka odase dika abio elinyumu benaba no akayosofo debi igbope yo kawa no igbope no okole mafolo oya no kumami second Moses 22:16 che okafosi hanu mumo ne wana nukale nenge ne ibale ambo Deuteronomy 22:13 wana nukale nenge ihambo Deuteronomy 22:28 wana nukale nenge yo pure manyadali Judges chapter 14 verse 1 to 3 ne matumbo mawunyu
Ka osofo hengami yo nyebade. Lo niga hie no. Ki gbanya pe ya bri pahambo. No go fe no ko ne mana wan ko tefi. Na choka awan basi mi ni tumi ka ya so le ntum. No sofo ya pio le ho e part. Na we ku pio e part yo. Ko na wan ko tesi no ha mi yo. Ibaba oba mo 2 million flat ngayedi. 2 million. Mambo 2 million flat. Pio to ne no. Lo oil ready pay. Ki gbe se mi onya. Ofia no de ke mau e bi yona. Bible mi yo. Ka anwo yo. Osofo dinene atuwo yo eni ke ha. Lene nga bronya. Nga gbasi mi omi. Atuwo yo eni nga so le ntu. Awo ba di rigi ngani ne mwe ke ha yo. Kenyum. Ko na koteso no ha mi pe. Oba mo 2 million flat. Ngayedi. Lo pray ready. Mabri kwa hani. Bible kamini. Why kanenga maya dali 14 verse 1. Wabiko. Libiko. Samsi ya Timna. Samsi ya Timna. Ne yana Filisti yeyoko nga lejo. Ne yana Filisti yeyoko ga mami. Bene ekpale esekeba. Ebade echeke enyeke. Ibo be yele jo fan. Ake ebade eyosofo. Lingoni kan ake eyosofo yele jo fan. Ebade echeke enyeke. Secretary no ga pe o de ami. Ikesi oni kan le mi yo. Inanga Bible ke ade eyosofo ke atu wo eni ha. Mo ye Bible mi. Mami oke ebade echeke enye. Amu be kule. Nene ga Bible chilo madio. Lo no. Yo. Ebade echeke enye ke fio. Yana Filisti yeyoko ya Timna. Yana sema yeko nge Timna. Lo hiyo. Nyabi esihamine mangole. Cheka abi yo sipe sanango alibwa yo ekemini. Mami okeo. Se echaka enyebileke. Obwa eyosofo bi ekesi yo. Yele yo fan. Se echaka enyebileke. Neno ngapio ede hami ikesi yo. Lingwani kanenge wa Bible omi ina eyosofo gale yo yele fan. Eke echaka enyebileke. Echaka enyebileke o. Ani yoko be onyimimo me abiyome ke wamami biyome akpeti loko oyango yonga Filisti bi manotoche me akpeti yo. Hallelujah. Amen. Echaka enyebileke o. Awabi Filisti bi ne apui asurenya ami yo ne oyango. Egachula ka picture nenge power ne ngo yo ha ebi. Ne ke bi asa we kuko ne ede ha le bicho nge hebro ne echionya. Yes. Sebe no sofo nge enge part. Lele ma la yiwo ha no nge we kuko. Bele le nesu. Ne ba job ba no ha mi. Bicho kwa nyo kule jo sofo ke job ba no. Yeah, ko jobi nge o. Bible kama do kemini ya. Samson de echoke. Samson de e sofo yele jo fine. Samson de echoke o. Yane oya bi esihami. Ejaga iswole. Ejaga etichanga fewu ne engba mi da ne yebo adwei. Pi yo ne moto so. Pi lo na ngo. Yes. Yo ibo pe wa eka ne echeke nyinde mi hone. Mene ne amo iwolo verse 10. Verse 10 okay o. Echo pueno ke ho yuomo ya. Ne Samson yangma okpolonga lejo. Ne na ngo yu hata. Ela daga chips bo na ga janja alibwa. Alo e so fure ya. Debi. Hallelujah. Amen. Ibope elo hu di bia fosi. Wa we kwa ya. Ibope Genesis 24:22. Rebecca no ne akege ya mpe ka yeso le twumi yo. Wa ya bi ne enge ha. Iwo fo awie enyo. Limuno che osofo ko ba jo ba no. Ne iwo hie ho ne ba ge ba no jo. Ne ko to second Corinthians 11:2. Ni no munyu ifoya wa makanye no abutwe. Bible kamini. Genesis 24:22. Rebecca no ne akenge yakaka ni okepeke yeso le tuna akenge okotu gabe we wa Bible ma. Mami okeo. Bene afupamo me nunyota. Bene afupamo me anunyota. Nyumoje sika chuga kone edwa wapo. Eje Eliezer je sikachu gakone edwa wapo. Ne eka o Rebecca gugumi. First ring o Rebecca egugum. Pla. Eka sikachu koni siga agbo enyo hunwo Rebecca koni si. E won sikachu koni siga agbo enyo. Nina yo wole so chocho wi la lo agbo.
Chowi. Aya wogani ne gwa helo alo konisi. Ni ne ngwa yo. Yo. Ne igbope gane na wo ha yo. Gane acho. No ga ebro na opa enyo. Na ake hogugo na amia ke pete gugu no. Kege akale pa enya na ke wo konisi he na mo wo chige. Ne jo dagbe ni chaye konisi yo ne. Na agbo enyo. Ne epeja ke bi eke. Losio. Ebiake. Igba mo pe. Meno bijimu. Igba pe. Ebiake mene bijie. Alibwa. Ege yo sofo sibi. Aloge HSB. Enge HSB. Yo ke ebi Rebecca ke mene bijimu. Rebecca ke mino. Ani ike ye ebi o me manna blonga ochewi omi. Ne wato le jono. Owa oche sole nchu. Divine sole nchu. Apostolic, Pentecost, Roman Presby, Abang Benny. Catch what you are in sorry to me. Him. Abananyo. A beer casio. It can be a man of blogger or cherry or me no half a no. No, I told you. Yeah, to you in here. Pierre Cherry. Ibope you. Cap on a Jamoni Joe. Ibope. Mobile Omafukao. Second and Genesis 24. 52. Let you know. 52. Where in there? 52. 24:52. Ekamini. Verse 52. Why you go? Bene Abraham cholo nu hetone ahaleo. Bene Abraham cholo Eliezer nu hetone bicheke binyi ha kan. Wa Rebecca ma wo no omo ya. Ekplansi ne ejayawe. Ekplansi ne eja emawo nga bicho ewiomi ya. Losio. Eje sikahio. Sikachu. Dweneni. Ketade ipo. Ne eka Rebecca. Eyiwo kekle. Diana hu. Rebecca nyiminyumo me. Rebecca nyiminyumo neji ebadola obam. Ke enyohu nikeni edwawa. Ke enyohu nikeni eyosofo. Dabi. Lo jaga yiwo eni chunge so le tulowe. Wem. Hallelujah. Amen. Mawne na nyimbobo. Mawo emlaka blogato mi point. E ade ko geso le chu. So le chu play dwa ye mi happy yo. Amaba nanyi. Hallelujah. Ibope pure church yiwo eni nga wiyo. Why ka so fotene adogba do logoji Isaac Dalo enwo. Ibope verse 66. Where in there now? 66. Verse 66. Ekemini. Cholo bo Isaac Ebrahimi amani ochuo. Eliezer bo Isaac. Bene pleka ngoyiwo ha. Isaac poli na ngoyiwo nge. Lo le rig eweko. Lo nyimu fenyi mu na wo wedi rig ke angoyiwo. Odi ne ngwe opia ready amabapo gojo bilibio. Nini hi doji yo. Nyede no mekesi yo. Blefoli akusumi ne wa awo ke ba wasafo mi. Ne wa kaje wa henja. Se ne no medeke o enge Bible mi. Nini hi doji no ne. Hallelujah. Wa je kemini. Mami oke cholo bo Isaac Ebrahimi amani ochuo. Eliezer pe Isaac amani nene anange gbasi mi o emiga we ku wi omi ya. Losio. Isaac mo Rebecca ke ho bochumone enye Sarah himio miya. Lo bene Sarah gbo etuni esio. Isaac na bo amani otanu ne wo Rebecca ke awo mi o. Fu eguan ale gbuji. Eguan wa ekemini. Ekala hisika eyo. Rebecca hisika eyo. Ne eswole saminya. Hallelujah. Amen. Ibope bi Rebecca no ga piyo ginole. Yes. Rebecca pigu gongara wo ha. Pie ko ni sine wo gaage. Osofo you no gaalo egugungane. E ko ni sigane. Evangelist ne gwe gugunga hu elani. Nyike Bible mi amaba nanyi. Jana se awo ga ha yo. Logo ji o maana echekenye. Rebecca no na piano ginole. Awo ga ha yo ga pathway. Logo ja na echekenye. Pathway na wo ga ga lo so le ju. Hallelujah. Amen. Rebecca no ekpan yo nyekope no ekpan ekweko be Bible na pe an yo koye ekweko be ne jana so ni ni doji o wo pe Yesu kase ringi wo. Yes. Pe Yesu kase ringi wo. Pe Yesu no nge kase yo Matthew chapter 1 verse 18. Yesu ya yo Mary virgin po wa ne ya no Mary ne bofo poke ba tumunyu o e chope yo mekula o ma fo ajenkwa ha wo wa ne ya no ha. Hallelujah. Say mo akowasilu ne ho ha.
tuani osafo da sika nyoga barojo he owi okoto emu hallelujah lo amaba na ye o kenye ye ba Bible me nye tu anu kwale anu me ne wa jejema eyo eni tumi nga sore tumna keje ne yo eni tumi hedu anejo ha me ma me ne ka mo ye 50 million o ya tu yo eni nga onya chengo no mo le o ne wa ga joma boyo pe ko ma tu yo eni o 80 million 180 million 100 million ajoma ebe no ya nye o me hono haje jue nye fo pago ko no se fo ya jogba do amaba na ni Bible kemini Matthew chapter 1 verse 18. Matthew 1:18 kemini Gianeo bone Yesu Kristo fomi o bahaje no dalo ne je yowe ne ba gboga kwasi anya he titiri emi yo na ne je kwasi apere Yesu ba gboga he wa ya bena pleke mo he wa Joseph yabi Yesu nye Maria sin Joseph obi dalo yi abi Yesu nye Maria sin se enawe ne ekele bahisi lolo ne anaka Maria heho kaje mum kokromi ne abi iwo sin enawe ne iwo ba etunya ne eba pe iwo ayifroga so le jun ne o wadi ringi gaha ne osofo ne ejo no ne aye mitipaye ke chipisi ke alo chawa chipisi na dio hallelujah amen anawe no pe no me kura ne mum kokro bata iwo yi aliwa mum kokro so yo si bibi alo so yo kwa bi so yo si bibi ye je Joseph ya bi wo si o enawe ne wo ke ba etunya ne eba pe la ayifro ne awo gaha na aye mitipaye ke chipisi ke fried rice ona ni mumukuru bata mere hi mumukuru so yo si bibi alo so yo pe mi he nye Yesu ya mere veggie aw na ape kusunga yi wo he no pa ni mumuta yi wo he Joseph wo de ke ne da roje le man gbe yi wo he ede ka man gbe yi wo ya ka da roje lo yo ne no ko we ho e be ta se mo la yi wo fo pa ago ejeba no anu no oworigi ha you for enyo ne je hunu no anu no oworigi ha ma woni na wo mobo na wo mobo so fo hi nye ne do he yo Rebecca no wabana Yesu no wana kura no folio me angone angeya aribwa yo kejan yo mobo no oya ni na hami Moya Samuel, 2 Samuel, Nimadonko, 3:14. 2 Samuel 3:14. Ona, Bible mio, cheka tope, ne atu yoeninga eden, ne akane esume nyumone ga ne nyumone buo, ne etu yiwitoni, ne ejua ebio ke han, engacho ne ekonye yunewo, ne engacho ne eagbo, jama wekunge. Lojima we ko menga manomi ko anu abi yuo he amado ke abi yuo 70 million anga yuo dua ho o ma he wo seda o ma he temada o ma he krachida ne o ma he aflauda no ma he Mauritania da abango kra ngode benenga gino ne se yo eni tumi hunu ngebe go age datu we yo eni sika straight na ke tumi yo eni ke ogbenyata logoji mo ne otu wo ni no abwajo mi yo na yo digisi bo no ko onya chebe ko bajo mo nyimanu nyimaka jeje hija jana ga Bible cooking bonya Judges chapter 14 verse number 10 ko yo mana ngari yo benenge jino ne Bible kemini why can I 2 Samuel 3 verse number 14 wajiko David choke ade so bi as bosit ke Mbo pale ye yo meka bahami Phyllis bi amroto lafa kakeke ne kake ne ikape ni hallelujah amen onuma munyu pale ka 1 Samuel 18:24 koneni na elogoji ade no ma bahamu ona Manchester esuba David enganyie eka solo yata ne egbe akpe ne David yata ne egbe akpe nyuma ne yobeke pola solo gbe akpe ka ke David ya gbe akpe nyuma ye nyanwe ko ni pola ho emi kila na pe ege solo mi ngala ne ebu
adrowe kela lo la no ko le la mbola David agbe akpenyima ne sori agbe akpekaki lo eno jo ne David ke anu mika ega cho sumene David ne eyine na wa lo ekasio esu nyumusulo so la fakaki ne akaba ha logoji enwe bi yo mika ke ha igba ba nyumusulo ko ya puo ne nyumo be o mai hallelujah amen ona ega abale sulo la fa logoji ke bi o ma ne ma usu David yo ne David ba mo ebaja ne pela ne esemika wo apostle yo so la fa enyo ne ke wo maye ye bagi ne ke ba ha engache so ne ke wo ebi ba mika ke ha lo li bi ko ne mika ke nyumo e pa adas ne David na ga yo ponga David de ka nyumo pa David ke ye ya de ye ba jo ke si o he e kai ka ne e choke ebi mika mahamio Phyllis di bina ewa asulemo mboto bangba won la fa ni apo ni ke ba logoji ewe wo hamio de la pare e ba ho wa e ba bloki ngonya wa je kemini 1 Samuel 18 verse 24 yenko so choliome yabo so none David dio a o se ba ha kan logoji ma wo ye bi mika sule la fa lo abo David amanie ne David woni ne demo ade enyache so ya so fameke so le David kesio ade David ke ya de David kese macho lawe yose nipa ko pe Phyllis bi awroto lafa keke ne eke enyeli omena hallelujah amen dero kanie macho kesio ya de David ko yose niyo imi ibesikago se iso Phyllis bi amamroto sule wa lafa ekema ke iwo ole lo je ngacho peja peja ko le ka David ya posuli o agbe nebo ne bi wo ko inimo chona bele we ko ko mi ha ona anya mu ne ko amo yoga o ya ma bi wo o ma e pa de to o ma e pa de na o ma e to hiyo ke to eyumi to hiyo le me ke na ma pe ne to yumi ma ke pa de ye igbo be ka no ko ke wa e to hiyo ke ba jijo edwa wa pe ablechi bomado o do no ablechi no a pretty white no pack e mo kula no we ke to hiyo bible ke mi waji mami okay macho lawe yose nipa ko pe Phyllis bi awroto lafa keke ne eka ye enyeli ome hallelujah amen nyada so ke sio David ke sio ye bi mi ka ma mo sule lafa ni ngela hallelujah amen David ke ye ka sule lafa yi o ne ta che jimi o ma na ke ba David platu wa je ke mini so to kiko magana obone pene Phyllis bi omene anine ne su David no ne agbele orelo nyacho sube na anwe bi o hiji o yiwicho ege nyacho pi lo nyacho mane nye pi no ka ba nwenye bi ma ore joje aye nye ko nye bore ya mesi ake wa je ke mini bene so choli ome yabo David amania no bene bo David amania o engo David nya saminya tene David ma flag hiyo ega Peter seji tu pam ne ma flag e ke mini ka e ma pe macho ngache o be sa be ma pe nyache ya loko bene atuosuo masuo David ka ewe biome ya gbe Phyllis bi lafa enyo David mo amroto me ke hone ayakane mesisi ke hamacho hallelujah amen enya choke esumosulio lafa se ne David ma ya anyu ke ya lafa enyo agode David ya obi yo kake to ne a na anwo ma ubie mika efawe lo itumwa nukwale lo no ya kane ro kwa wacha ne osofo ngelo yo ibope mo mafuke o Genesis 2 verse 24 ya mi Genesis 2 24 wa be ne ma uprene egamo yoha ni ne ha Adam ibope ne ma wu emanwo yoke ha Adam yo iyenyi me Adam yege ma wu bene epia ji yo ede Adam kesi yo hawa ne make hamwo monche omatu wo heni ke monche osika bene mo sumu bene pene heni chuko yembo
enime ehamawu mawu die ke o kasa wo ma ayeye lo ka ke to pe ne ma jenga bene pene manyama ka tun wo ni amu ne je ada o kasa wo ka ke ne tun wo ni a eno oli jama bi na ne ma tun kasa wo ka ke pe wa si di pe ne ma wo hege adam de ne ewo hawa ke ha ituma no kwale ne bible ke mini Genesis chapter 2 verse 24. Yenko Eno ejene nyumusio echaka enye. Opwa eno ejene nyumumasi osofo ne ke yo ma pe ka ke ye fan. Eno ejene nyumusio echaka enye. Agbasi mi obi cheka nyen. Where? Le emoye ya meta eyohe. Na apio no kakione. Hallelujah. Amen. Yo Genesis 29:18. Ne choka nyumuka yiwo. Che kenye. Apia ne gbasi mi ohe. Ka bi osofo. Le osofo come imagine no po. Ne atu yiwo eni o. Monye sekaya. Wekubi omi. No ye ka o me ma tun yiwo eni lo. Ne ope odase. Come so le ntumo mi o. Mo lo odase no ba ye ka han ni dai. Steve ya tu yiwo eni. Emi osofo na ka ye mbe. Munyi kobe. Ni ne be ma de Steve ke yoji o. Nye ne gbasi mi eni cho. Ne nye ko gbe ba ta be Kristo baba. Munyi kiti no de. Mini jaga pega so le ntumo mi. Ke miti pa ye ke fran rice ke kungo peli. Kungo ebon asiyeke na mi osofo ya pe. Obe mo no poso wo. Omana. Osofo ba yelo ne wo ko ba le ka pio. Ka tu yo eni o. Asane yo eni chi wo mi o. Awo di ringi ka wo. We ku fe we ku ne nye yo eni chi wo mi we di ringi ga mi o. Bi mi yo abananyi. Abananyi denyi. Bible ke mi. Genesis chapter 29 verse 18. Ekemini. Akene Jacob sumura ejio. Akene Jacob esun ra ejio. Ede Laban ke. Ede engache Laban ke o. Machuni hamo je akpa agokone okara he. Obi wayu hami ne manu. Machuni hamo je akpa ago. Eka bene egugwe manyeji no ne. Machuni hamo je akpa ago ne mango obi wo. Igba be eke yo sofo ne ngere yo. Debi o. Where? Laba henoke. Laba di ekesi yo. Saminya. Ismoka ikele mahamo ne ikele mahamo peka ikele mahano pako. Isu kama weke hambo pema ke hano pa. Where? Lohio. Mahi Lohio. Mohi yemu. Lohio mohi yemu hiyo. Jacob chuni je akpago kone ekanna Hebron ne Emurael. Echuni je akpago ne na Hebron ne kan mo wo ge engachemu laba ya. Se sumine enga ke ha ra eju. Bene suwo yo ne yo enga fe o pega wi omi eji o. Je akpago bene Ebe ne je akpago bene epela ka ligbibo ko keke. Je akpago benu ngengba mi ne pega ligbibo ko keke. Na wo yo na ke ha ne enwo. Ne ngota yo ne emanwo. A chake yiwo hepa ke hale awonu ko to ma to ke ha aka akosumeji dede ba lo ni kokko ba ne ba nge kokko sibi lo ne etu yiwo heni o awo de di o ke ha ne ke ana bo mi motoro ko je le kamini no dede na ya no ne chape etu mi yo yi o e pa le tu ni o je apa agoke na wo yiwo se no ne gala ke ha ne pe yiwo enyo ne ekebefo pija ne ga bible ibo pe e no so fo ige yo ibo pe Second Moses 2:20. Second Moses 2:20. No wa we Yesu no ka ke pongwam. Ma gbare ba ke ka ko ba pongwam no wa ye ha. Kura ni ngeche no open ready kwa gbe atan. He ni osofo he ge ba bi nge. Ni so le tu na pio na wo we di ring ge so le tu. Ni nyumu wo le wo. Ko ko tesi o ha mi pe 2 million flat. Ma wo ha mo de maji. Gina ka mi ma obi yona. Wanya gbe be no mi chobi ni ma wo chobi yo. Inga twebo. Second no ha mi yo. Le ma nyele kan. Ni lion na seblo. E ka be no na ya ni fi ne e ahie o. Ni ni bi e buetue na ya isuma yi wa no. Wanya gbe be no ma ebi yona. Inga chokala. Ah, ne bi oboti ase ne ahie ge po ne wo sofo na abofun o. E ba du ha watch 20 million. Ga mi am yo. Watch on Kenya somacho sofo be ne ma che so bi ne e ya ho ebi e. Se bene ko ba ka nge no ko mbasi poe o. Matu mu nwele hambo. Ne ibe osofo bi eche hambo 20 million ne eba duam ke ha 20 million ha watch ne ke osofo ibo be no e oboti asio hie me no ya hie o
e do so fo lo abadwa mi ke ham wenyi me abadwa mi mboke ham 20 million se ni ba yo e no nhie ga ma no mi no nya no kwale tuyo ina go to anu kwale bi so fo me kula lo ki gbe mu wo mle wi e kei obe ma omunyu no lo ma be 10 cedi ne ma chombo so fo ibade ke chombo so fo e de ko boti ase kwa kuro refro no ase ke sile o de ne ka ba gbe mu 20 million be ne ga nyino ne lo he ne me no o hie nge o ama chon kama ngere jo no odu ma chon kama ngere jo ama chon ka ke ge dodi ama chon ka ke ge skape ne ma chon ka ke ge mano poka che ko ne oh na fua ne ko ya le jo o ma pro ibo be le jo me kura ne Kristo ya bo fun ko yo na ibru e branch ngere jo ibri me mna hallelujah keke ke wo chopo ngende ka go gbe da lo wo chopo so fo me ne da na to anu kwale hambo no te sino ba ju asofo 20 million ni no so fo ju 20 million piko chaso le mi obielo hallelujah ko gbe ga ba na za na ma chun wo chopo gbe ebo li mi no ga mi o ne ebo ifo ya lo boto yi eka ese ka so fo ne penya ma we no so fo mo bo ne gbe no to ga kiye lo kenga nukwale tu ni nyosofo ni gabofu nayo poge nagu inga nukwale tu ne wajama onu ayine na wa ne yo eni chumi yo he egbojo ke bazu gba kula kanu agbenyange enga chewe mi yo egbenya kenya so le chumi yo he ni be prayer ke kani nyembe nu he fra lo isika kumo peli yo he ega hie tu he alo ni ke go munyo tu lo pinga nyango yeli mini e atu wo ko he ni haye member ngacho he wo 50 million 50 million ya tun iwo heniyo e babika iwo nke ja pe la iflo na o wedding ring ha no ba bu no nya engagement bible to na bible ko ne ba engagement bible ibo bible ni me no wade bi bible ka ke pe yi je engagement bible je gaba di ma bible kula ni nyi kula ko jobi amabana nyi lo yo a tu heni engagement bible a engagement bible ba ha lo e fo siga patam ne mamu apo bible no ai yeah bible wo mi wonu no go bi yo na waje egemini 2 Moses 2 verse 20 o yenko yatro bi ebi yo ke yatro bi osofo yi leche ebi yo ne ke aha ba ni waje egemini yatro bi ebi yo me ke yatro bi ebi yo me ke o na jije enga nyumone Mose ne ebaye nyuha tuomene anunga vuonya jienge nyecho henenge egemini nyeje nyumoye miyeje ne Mose penye papa ninye ba nyeje hiyo ya nyacha la kabane eba wo enyaminoko nyacha kabane eba yeni eka eyenyuha ye tuomene anu ya Mose peleka eka osofo o maisi Mose peleka eka osofo yetu mani wekake ya pesio osofo won ebiyo zepara moha Mose pesio ne osofo na Mose ka engeje bankpapa ne ekuyi kan gbefu ewi troza kan gbefu afifle troza na kucho nyakwa na oka nyema ne na Mose ka numra pa yiyo che ewo ebizi pora ke ha na ke forgesio aribwa yo ibope pi osofo no pe ne lenche osofo die ne leche ebio ewo Mose ke ha nga papa ne Mose peloi ne Mose pre to cholo nga engachewe ne pre Salome Mose Salome hallelujah amen menenga jino le ona lo ipo pen oyo eni no ajo mawumla apemi ekemini ipo pen oyo no ko hamu ke why 2 Corinthians chapter 11 verse 2 why ninga no ya 2 Corinthians 11:2 Paul tumuniko why ninga no ya e pesa ne fosi lo why ni yo iwo here no so for me barojo ninga deke yo no yo papai na iwo here I flow ajogba no o chienyo na iwo me klewa pia pweso e forbi ma ore na omobo bible kemini
2 Corinthians 11 verse 2. Yenko. Isu onye saminya. Ka bone maunicha sumonyo. Isu onye sande kabere maunicha sumonyo ya. Isu ka nye Kristo anukwale. Isu ka waye Kristo ro agajayo anukwale. Ka bone yomiyo yo nyumune babi esi anukwale yo. Kabere yomiyo alo yone efogbago. Yomiyo Nejuka yone elinyum eyiyo ehuno anukwale nga echewe ya. Ne ya no saminya. Ne ya no fani nyumo kai nawe bom, nyumo e kwa kai nawe bom. Ke asio yo pemi ligbio. Ke asio bene akwere ke ba engachewe. Lo nene kwewe yo pege Bible pegi Mose. Eka lele iwo ekanyisinge engachewe. Se nyumo fe nyumo ne awo yo kaje engachewe. Ne ke ba ewe miyo. Okweyo. Yo kwewe sisigi no de. Aloko o pa o mumia. Ne jenge joyo kadi oke. Iya ma pe papa. O ba ko ya ko ke ma osi. Lo do ko fe ko de apa ka no ko ke ba he ku. Bla adioki iya pe yo. Alo ya pe no. Yesu ke ya ba pe wo ayife ko yo ya. Pe Yesu no wo. Dabi. Lo nye nu pe mi sisi. Ko ka ayife to nya pe pe virgin. Lo nye le no. Lo ko Genesis 24:16 no. Rebecca ayi elinyum na pe lo woni. Se mo ofo etin, ofo edi o ye lo ja go pe ge so le tu. Bia mi abananye. Igbo pe ye ibe ka ne hu. Bo mo do ne oye Jeremiah chapter 23:11 hami. Jeremiah 23:11. No wa no ko ha. So le tu pre juo yi alame he o. So le tu pre juo yi alame he. Ba so le tu ke pre beach ne do ngene ya ngene jo. Yo ka ke to ne anu ke je enga chawe. Anu yo ho. Kaya ki wa ma gbe nya ni ni tumi onya ji so le tu. La ma o ga ka ke ge nya chawe. Ne ma o ga enyo ne ge ji so le tu. Kula ne okot wo isi ni tumi engo ma mi wata meta lo ka fe janga sa fo mi ma mo ta abanso to bli so fo me ne hallelujah amen bible ke mini Jeremiah 23 verse 11 e ke mini yawe ke baliome ke osofo ametuo limawu alimini no alimawu waya nimliya mi jime agbe mlahi ina amela anga ampe nga yewi o mitetepo ina menga sore tuona ga tumpe ngele jo hallelujah sore tuona kwa ya boya do maboge boy danu nge se do mena be bible ni nge pe o kwa nge ampe hallelujah Ecclesiastes 5:1 matuma do kwani kemno na kayo na igbo ni jio igbo I don't fear who madio pa wesi madio mancha be penge bede ya mancha ko nga mano do limawu o sagbe no ide o abagbe o ko ki mo nya ya Psalm 2 verse 10 o mena ni ngere jo hallelujah bible kemini fear of fighters ma wano kemini ke o ya ma so re ntumi o ya o no saminya igbo be eno alelali amale o alelo ko di wo ekpo ekitu kanze che egbo yine emommu ikekpe asingenya ewoto ko tane ganye gampioga kene akosi e ga so le tu ekpo epa ewo yemano na ama mbase bo na mange mbase o mana mbase bo na ma fu bla kala mbase bo ni dase o do mi ne an efia boy e bi chere ga fu bi ke wiper alokalo le ga ma tu ne yo bi ngene ga cheke wiper ya ekemini Keo ya mauwi o miu. Yawe no saminya. Eka o maya kase ninga mauwi o mi. Pe none o maya sambo ka bone kwasi ai pio. Pe no mansi afolenga nga sori mi yo ka bene kwasi ai si afoli o. Eja ka beni. Eja ka alika anga ampe. Igba be yo eni chumi o pe asi afolenga sori chuna ka wo yo. Yo eni chumi o pe mo ni mo ango yo ne o aje o se to mi o. Pio ka we ko ni nyima ye hiu. Se atuo yo heni na ya sori to na ya apili pe na aka ha no ne atu yo heni oke ne kwale ka chi nyima po e ga yo ne ngo ne matu yo heni a nye bo na ya me aye ko hallelujah amen ibo be kema no we asori to yo no samunya pijan yo kajan yo le Jeremiah chapter 7 verse 10 Jeremiah 17 no ba de ngene ya Jeremiah 17 ebe ka ni ma bi na ma bi pa ho ka o so fia mi no jam
emango ham cause won fiami no onamausi emango ham enyo Christ mo ya ekemini Jeremiah 7 verse 10 ekemini ke nyepeni ne ihio no ta ke nyepeni no meni ihio kula keta nyeba na nyeba dasi nga yehemi ke nya boga ma so le chumi ke nya dasi ke le jo nga emini cha yewe no mi emi cha yewi o me hene itona jami ne o nenye dioke oh ahe why heavy ya kone nyape musuni o metuo ko hunlo kone kanyegbe nyaha akosia ke Stevie ne wasa no nyape ha Meleke Joseph azeni o menga sore chumi jake ya e pionye ka yewi o Juli alamihe pija e pionye ka yewi o mini no Juli alamihe Mawuyo chaju o he la ye igbo na akpe yo tutu yo bele yo eba nu alobe eba nene wo abuskele ke ebe nene wo abuskele kum ebe ne braba hallelujah amen Matthew chapter 21 verse 20 when Yesu pe lokojo mi ba e ma go ha mi oni bi ne Yesu ma ba o so fo na anga kwan fia ne nga fo ma ke ko tu ge so chumi je ke no asafo mi nyesi jamani go wedi ringi you wo na nga eni tu yo e wo to kuta ko esi popio e ma ne fo mama Stephen nga yo pe on e chuni ne we awoga awoha mere um Yesu makepa amamfo kanya biasi hallelujah mere ma akosi aga to isi poka acho bible kemini Matthew 21 verse 12 ekemini Yesu ya solem mi ne e afia fie ni nga ni juai ne ni na ye ho pe ga solem chumi o e afia bekefo ya ka ne na menga ni he chuo ka jelejo hallelujah kenya ga juai ga solem chumi abenye fie Yesu ba ibo bene ogbenya hange 2 John 1:8 ne mapa 2 John 1:8 be ibe hie ho ne nga ti one nu emuji hia safo ko be wa yo pe nga solem chumi Dabi hallelujah ko agbenya go na chemo simple kenya ba lem la na ma hanye oye you ofan go mbe ko oye 1 Peter chapter 3 verse 7 ni ho ko na yiwo yiwa yo ko na solem mo be nu be ba de o ke wa wo ke ba Ephesians chapter 5 verse 22 yo momo boys ho mo no buwe ke ga Peter agbenye ye be ga ma oja ke ga wedi sika mitipa ye fra ba siku ngo pere sika ro kula mo yiwo ka ga ho mo ke be chibisi jwa sika ya de sika no kula ke ga oni ni ba sika we mo ngenye hunga yiwo ya ne talo ne to wo wu ka lu tu ga pato abana ni bible kemini 2 John 1 verse 8 kenya osofo ga eno me choyo o ye gbere na abana ni ya lohio nye no saminya Christopher ni janye no saminya kone nine wa chumo kone ni one wa ga chu hama wo nye ko je mi dengu ni ko ma je dengu asofo ka abi ma je dengu ka so le chu me ngakire ni ngo hanye gita ga pe du la kaponi ni bua ni ma je mi dengu e ka ni memu nyuma he e kemini se mo nye na yo omnesa se wa na yo onesa ya no chwa ne ma je Kristo sa ne papa se ya chon no pa no fi ni ma je Bible se ne ma chon no pa elima osofo lima asofo mami olima u diki olima u ya no ne chon sa ne papa pepe ka bone enga ka jesisi ji ni ne chon anukale ka beni ga chon ga Bible pepe no mistake no jama no le cheo ile cheo ka bi o fla lohio ke no ko banyengu ka nga ma u ja ro osofo e banyengu ne e ba chon eni ka bone Kristo chon no osofo ba chon eni ka beni enga Bible beni Yesu chon wo nye ko hela atu nye ko fua osofo ne nye ba de la ke he manye no ba osofo ka osofo praise the Lord ya ke no ko hala hemio ka osofo he no ya nga motupla ke piani no o ya pa ne du no he chipisi ne pe ya e choka ekala pioka ke ka chu ni ya mi e choka ko sofo kwa ni pe ka ke ga azeni otu yo ni ya igbo pe ke ga chona ka ko sofo se no ni o magbo aribua yo igbo ko tesi ko juro ni ma ye ha ke bi de ke ba mbo ga yito mi mbo hallelujah lo kam no li pe no fi aye yite mbo be ba yo ko tesi ni ma ba no ma furu ma la ko ma su kam wo ni ma ba ma bi no yito mbo be ko tesi ni nge matuma no kwale 1 Timothy chapter 3 verse 14 Bible kemini 1 Timothy 3:14
1 Timothy chapter 3 verse 14. Kemini. Mami okeo. Inga mo nino memma. Inga mo nino memma ga Bible ni. Se ebeka ene maba o. Ebeka ni maba o. Se ke yese yakeo. Ke yese yakeo. Womi na ma chombo bone sane wo Kristo webi waba wa jemi ha. Womi o tene bi Bible. E ma chombo be waba wa jemi ha. Loji wa yeke ja ma wo. Bi Bible. Womi na ma chombo be ne wo Kristo bi waba bi no. Waba wa jemi ha. Pijan yo. Kejan mo. Le 1 Corinthians 14:36. Eni ba mo. Lo yin mo du kware tu no wo no onyenga nya no yin na wa. Lo be ne mu ma nya gbe no he. Ka owo wi o ma gbo. Ko wi ma gbo. Lo ke idi mo no bi bo de mu ni ne ngetu yo. Enu ne mu e ade asafo. E so no aba. Why can I have 1 Corinthians 14 verse 36 o? Mawuyonabi. Nyengo epuekaje. Nyine nyawo kaba. Alo nyekaka nyengo ne ebasu. Alo nyekaka nyengo ne basu. Ke epiano ko kan ba lo ji. Ke epiano ko sofo ji ne enge bangbi. Alo ka enge muminike nikuo. Alo enge hidi baba to se ne etu na ndere mama senke bro mama yambro. Ne ekenge de we. Ya na ele kan ni ne inga nyemma eno. Ne le kan ni na no ba bro mi o. Nyom cha bia mi inga mai. Amanga yeso bia mi ya. Keno ko buye no. Keno ko bu chomi na ga bro mi o. Nyewu nyeko pe no he akonta. Keno ko na akonta ma obi yo na egbenya. Lori ni hia no ko be wo yo. Mo na moko. Yesu ina mosi odo mi heji. Amen. You go telephone number 024 65 72 87 last number 2. Your WhatsApp number 0245 44 1040. Ka o ya YouTube boy ma Evangelist ma ebiyona o ma na migerejo. Ko ya Facebook o ma ma obiyona pe. Ko ya TikTok ma ma obiyona pe o ma na migerejo. Ba ni pa ma orejo. Na ayewa na wa na bebi no bi. Ka o so no ki mo ba ja he. We no ma no fia bi. O so ma o so mi ba mo he. So mi be root of Jesus. Yesu Kristo sisi poku asafo. No aja mo ba yo be ya wo. Lamba. Bye bye. No mo bi o je pan no.